tulpa rikuchi ukupimi kapanchi mashikuna ñuka shutimi kan Diego Chamorro. Sinapas kay rikuchi yuyaykunaka viñarishkami kan imashina ñawpa pachakunapi ñukanchik tulpa ukukunapi kimirishpami aylluyarishpa rimarikunata chay paktachishpa shamun kashkanchik. Sinapas kay pachapi charipanchik convidashka mashikunata Mashi Enrique Cachiwango paytapas Katza nishpapas riksipanchik paymi ñukanchik Ecuador mama llaktapa hambinakunamanta ashtawa yachaq mashi kan. Sinapas ashtawanpas charipanchik Mashi José Terán payka hambik mashimi kapan. Sinapas imashina ñukanchik runa kawsaykunapa hambikunamantapas yachaq mashimi kapan. Yupaychanchik kay la tulpa ukuma kimirimushkamanta mashikukuna sinapas kay tulpa pika ñukanchik sumak rimarikukunata micharishpaka ripanchik ashtawanqari kallarinkapan convidapani kaypi ñukanchik kungaruta ashata yakuyachipashun hasta katami rimarik ripanchik upiapashun mashikuna upiapashun. Despachani Kallaripanchik shinaka tapuykukunamanachu uyapashkanchik kay Dirección de Salud Intercultural tiyapan yuyapanchik nachu yachapashkanchik kay Dirección de Salud Intercultural ima ruraykunata paktachipan masiku. Kay Salud Intercultural nishka ukuka ishkay waranga kimsa watapimi kallarin kay rango de ministerio nishkawan viñarishka kan chay ruraykunata ushayta charishka chay watakunapika kay director nacional o mana kashpaka directora nacional nishka apaq kallaripika shinallata kullkikunatapas charishka shinallata tukuy kay marcakuna provincia nishkakunapipas charishka chay apaq ukukunata shinapas ña kay ishkay waranga chunga ishkay watakunapika ñakutinmi kay ministerio ukupillata shu mushu pushakuna yaykushpaka ñakutin kaykunata rurachun sakishun kaykunata kashna rurachun sakishun nishpa ruraykuna tiyashka ña kay ishkay waranga chunga sukta watapi chunga picha watapika ña ashtawan chingari kallarinmi manishpaka Subsecretaría de Promoción de la Salud de Igualdad nishka ukuman ña chay ukuman churan kay Dirección Nacional de Salud Intercultural ukuta chay ukupa ruraykunaka ashtawan pakahushpashina sakirishka kan ruraytaka mana sakishkachu shinapas chay subsecretaría ukupi pakalla rikurikun chaymantami mana kanllamanta rikurin imata rurajukuna ima yuyaykunata churanajukuna imata rikuchikuna mana rikurin subsecretaría ukupi kaymanta. Shinallata imashina ñukanchik hambirinakuna hawaka kamachik fangakunapas ñukanchik Ecuador mama llaktapika tiyapan ashtawanqari ñukanchik yachay hambinakunamantaka kamachishpa paktachijunchu ñukanchik yachaykunatapas ñukanchik hambina yachaykuna runa kawsaykunapi mama kamachik kamu constitución ninchi nachu chaypika ñamari kay ñukanchik runa hambikunataka ñamari ña riksinchik ña kayka tiyanmi nishpa ña churashka kan chayka ña kay ishkay waranga pusak chunga watamanta ña kayka tiyan shinapash kay runakunapa hambika yachana wasi ukukunapika mana riksishka kan imamanta kaytaka kay Europamanta shamushka mishukunapa shamushka punchakunamanta ñukanchik runakunapa yachayka ña asha pishiyarishpa asha ña rikunayachikpi asha chingashpa katishka kan chay yuyaymari ñukanchik Ecuador mama llaktapi kawsaqkunapa umapi yaykushka wakinkunapa kay ña shunkupipas yaykushka runakunapas ñana ñukanchikka kunanqa kaykunataka munanchichu nishkakuna imantiyan shina kaymantami kay Dirección Nacional de Salud Intercultural ukuka chay hawami asha rimankapa asha riksichinkapa churarishka nachu shinapas kay direcciónqa mana pushak taytakuna pushak mishu taytakuna churashkaka mana kanchu runakuna tantanajuykuna unay watakunata makanakushpa chay karimash wañuykunapish tiyashka manami kaytaka runakunaka kashnanajunqallami nishpami kay pushakkunaka
churashka nacho runakuna upallayachu. Mancharispa. Chaymantami kunankaman chinkashka upalla washanchirishka pakalla de tiaquk nachu chay hampika mashi. Kamllakutapish mikupanki misikuna. Pay. Imashina uyanakupanchik ñukanchik hampina yachaykunamanta wakin masikunata charipanchik ñukanchik runa kawsaykunapipash kikin ashtawanqari yarishka watakunapi ña kay hampi masikunawan ashtawanqari ña llankashpapash shamukupash kanki ima layata kapashka kay kikinpa kawsaypi riksichipay masikunawan. Bueno, pay masiro, wakinmika ñukanchik shuk yachakuymi yaykushpaka cierto tawka cosaskunata kunkanchik o ladoman churashpa kallarinchik nichu. Personalmente ñuka parlashpaka kay año rural nishka chay kallaripimi cierto ñukanchik mama parte tayta yachakunapas relacionados paykuna imasha trabaja imasha comunidadkunapi gentikunata hampisha kawsaytaka ñashasha rikushpa kallarirkani paykunapa yachawa comunidadkunapi los deberes ñukanchik gentikunata ayudashpashna kawsamunnachu porque Ministerio de Salud parlashun tukuy infraestructura profesional tukuy presupuesto tiampipas pero napulpima chayta ushanchu nachu karupi tukuy chay accesibilidad nisha parlanchik nachu saludpi chay yachashpa ashasha ña trabajashpa kallarirkani más o menos sukta wata tanto ña mama partelakuna yarishpa rikurkani imasha paykuna trabajarta nachu y chay tiempopika hampi wasi institución chaypi trabajashparmurkani y chaymi ñakutin ña shuk yuyaykuna shamurka nachu chay yuyanmi ñakutin shuk estudioma ñakutin kallarirkani y chay estudio Hipatigamaypimi ña kay oportunidad hospitalpi rikurikpi trabaji kallarirkanchik nachu. Ashtawanpash yachapanchik kay Otavalo kitipa hampi wasi ukupi llankapashkanki shinapash kikinpa yuyaykunatapi ñachipashkanki shina warmi mamakunata ñukanchikpa yachaypika shayanman wachachitapash usharipashka chay yuyaykunakunapika imashinata rikuripan yachapankichu mashiku. Chayka hospital ukupi llankanapa aykuypi asha shinchilla karka chaymantami ñukaka simplemente tukuy runakuna shuk tananakuyta chayka ninan importante kan nachu primer director yaykunakurkanchik chay tiempopi chaymantami organización apoyashpaykuchayka porque runanismantallami yaykuchinapaq ña chayma yaykushkapika ña aparte de que ña hampi aspi trabajashkakuna comunidadpi imasha gentekuna kawsata rikmantaka yuyaykuna shamurka nachu chay tiempopika casi shuk chunka warmi mamakunami wañushpa kashkarka parturas y partojipakuna shuk problemamanta hospitalpina confimanta posibilidad charimanta karupi kaymanta rikshkakuna wakin mamakunaka partera mamakunapas shina parto paydashkakuna kawpipas pero shina wañutashkarka chaykunatami rikurkanchik de que hasta un apoyo de mamakunamaka kawsanakman llarikarkanishpa rikarirkanchik nachu porque su familia ukupi mamawan wañushpaka ninan llaki rikurin nachu wawakunata ukallawan wacharishpaka shuk familiakuna rikallarin chingaritapas chingarin familia nachu pero chayukumayka shuymapas su sitio prohibido nish un sitio hasta manllanay difícil ukumayku espiritusnalla yaykuyanchik nachu chaypushta ukupay kallarirkanchik nish nachu chaymi hasta antes shuk autoridadkunapish apoyota charirkanchik tanto provinciapi como a nivel nacional rikuchirkanchik de que ñukanchik mama partelakuna yachaykunapas sambitoshanchik runakunash nishunkunapipas sambitoshanchik hampina yachayka na solo runapas sirvinakan sino que tukiypas sirvinakamanta rikuchinkapak munaykunapi shuk yuyaykunapi kallarishpa karkanchik shinami trabajay kallarirkanchik chay caso kimsa wata chay trabajo rayta rikuchikpika nishuk mama warmiukuna shina unkushpa unkushakipa wañushkanta natirkachu rikanchik Cantón Otavalopi nachu chaymantami institución chay trabajashkata reconocimiento yarka hospitalpa nachu Shinaka ashtawan shinchiyachishkakapak ñukanchik partera mamakunaka kay hampi wasipukunapi kunamika imata tukushka kan kay partera mamakuna.
chaytaqa mi yuyarkani compañero más amigo parka constitución nispa parlanchi chaypi medicina ancestral y tradicional niskamanta parlan apoyo tiyan nispa kilikaskakunapas tiyanajunnachu. Pero más la constitución, más la ley yoxipi pasa reconocimiento niskakuna ley kuna tiyanajunpas, pero si principal autoridad de con institucional y nachita aplicas para acá yanga mi tiajunga una vez escribí que tiajunga me pero na parte chiringacho. Yo pienso que estaba en medicina ancestral ni canchi mama taita mama kunecha kunata Ecuador algo entre comillas nacionalización legalización nispa ninga papas siempre alto puesto con ape manejan preparado con el texto que ocupas pues dalicama es para yang nacho chay mandaste en hospital de canchi chay yuxi manda que ansicar si no está ya como su institución una carga tanto una institución pública Ecuador mandas como su yacta con la manda se registra cautado que trabajo rescata se apoyo con la te mandame aguantar que era porque ni can yuxi que cautica volpi un grupo y más a trabajar canchi en el hospital de Tauro que se yuxi aplica toko chispa bichanga pa munarka mi nacho bichanga pa munarka mama pasar con la persona de cochirka ña la permitirka checa pero ña che presión tiarka como reconocimiento de tiarka su institución fuera del país manda con chay kuna miña pendiente que más a pasar chay ni manda miña chay pasto está tenido todavía tiangra pero su persona compañera ya me conoce apoya un punjabis y tú estás con la picañana apoyo tiang si la parte de la mamá con la y más papá si ya chapangi chuchu más na parte de la mamá con la ima ya con la pacha con la cama que con la terruras pasamos con la ima y cancha ellos ya está con la ya cancha me kai na wata na che wata pika tia kami ishkai waranga kimsa patsa ya mishina mambo kono ya kai ministerio de salud con ya articulada nishka kono chepe me rikoleni machina kai estado manta ka che legitimación nishkata me rura kashka chepa kana shina bashkona mika tauka rura ikona tian cheta rura paka nishpaka kajeripika jakta kuna me rikona kan chay jakta pika mashna parte de mama kuna tian checa identificación en castellano significa nacho chay rixishka hipaka yakuti chay jakta pijata kay mama kuna muna pika tanda na junta runas pami kay mama ka cierto me parte de mama cierto me pakarishi mama nishpa legitimación nishka taruran nacho shina baska legitimación kapipa taka estado chay pakati me nyakuti nyakay ministerio de salud manda ka nyakuti su registro nishka taruran su fangawan ruras pa kay mama kuna cierto me chay momen kay ministerio manda ka kay ministerio manda ka nyakuti nya rimarish pa nya capacitación nishka taruran nacho pinya na hit cercanchi kay hawan nacho ani nichi kikinguna ka hospital con ija kya apana ningichi asha ta jakita kuspaka shinapas mana tapongichi nichi nacho imash pata mana tapongichi kashna ungi kuna tiapika kikinguna bajuna habioga imash na tapongichi nichi imawa tapongichi chaybi me juna hambi yache hasta un shinjianga yachi nacho nacho ishkandipi yachakuna yachi no solo parte de la mamá con ella, hambi taita médico con la obstetriz con la enfermera con la ya chakuna ya china china con la hambi ta chashna es pasa mare iskandimanda kai kasirto me ali kashka kai kasirto mare oshari kashna mare kashka ya china kai kunata nara china paka hasta kajimari martiaka shub karo mama jakta con manda kayashpa discurso nishkakuna, conferencia nishkakuna, talleres especializados nishkakuna tamari, rurarka nacho, runa kunata apashpa, ya chavilla parte la mama kunata apashpa, paikuna imagina unguchi, imagina imamanda
chasna unguchi imamanda wawakunata maito imamanda wawakunata almachi imashinata kay shimisiraykunata karrura imamanda tukuy chaykunata rikushka hawamenya kay Ministerio de Salud Pública shu política pública laya llukshin norma de parteralisca shina chaypi nina llakikuna tiyan punchakunapika imanishpaka chay sala culturalmente adecuado nishkakunata ruranapaka kullki munchuni chay kullkika ishan chaypi kankuna imashapi ruraychi nishpa ña Ministerio Hukumanta rikuychi ninnachu ña asha shinapash ña chay autogestión ninnachu chay distritukuna sunakunallata rurashpa ña asha chaykunapish paktachinakushka y shinapish hatun llakikuna tiyarka kallaripika chay inauguración nishkakunapillata nachu kullkikuna illaymantaka sala culturalmente adecuada nishkakunataka ña políticapipash ña rikuy kallarirka nachu equipamiento nishka tiyan nachu chay camilla, chay colchón, chay hawapi warkushpa chay warkurina kabyakuni shinakuni chaykunallatami cada inauguración chay yachana wasikunaman chayllata rikurka inaugurarinkapa nachu chay equipamientollata rikurka nachu yachitalla yachurka nachu chay shina llakikunami tiyarka nachu shinapash kay hawapika runakunapaka maymi shinchimi kashka nachu kashnapika shu puesto de decisión nirka nachu shinapi tiyarishpa runakuna shinapi tiyarishpa shinllita rimarishpa shinllita chay runa kawsayta runa yachayta mitzarishpallami ushanakan interculturalidad shinapash tiyan medicina ancestral shinitapish tiyan constitución tiyakun shinapash yanga chay pankapillami killkashka leylla tiyakun nachu shinapash llaktakunapi rurarika mana tiyanchu Imañanta chikatina kapan ñukanchik hampinata yachak masikuna ña astawan kashna hampi wasi ukukunamanpish paykunapi yachaykunawan yaykuy ushash shinapash Ecuador mama llaktapa kamachikuna astawa parkarishpa katichu ñuka rikuypika dawka ruranami tiyan kallaripika runa hampita rurarkunallatami shinchiyana warmanchik ñukanchik hampikunapash shikan purinchik shukuna kachayman shukuna kachayman ñukaqa rishkuna charinichu nishka kayta chayta shikariarishka mana kasurishka ñukalla yachani nishkaqa tukuy tiyanchik nachu chay ñukanchik runakunala shinchiyana kanchik mana tananapipilla shinchiyana kanchik ñukanchik runa yachaypipash runa shunkuta charinappipash shinchiyana urmanchik nachu chaymanta ñakutin runa tantanakuykunapashmi ñukanchik hampitaqa rikuna kan kuna rikuy tukuy runa llaktakunapi pusharkunata shutichinchik cabildo nichinachu churanchik chay secretario, vicepresidente, secretario, tesorero, comisión de deportes, pero hampi hawaka mana rikuchik shinallata ñakutin chay hatun tantanakuykunapas shinallata churan shu secretaría de salud nishkata shinapish yanka nishkalla chaypika mantinika rikushishka y congreso nishkama rikkarkarpika presidentepa vicepresidentepa y relaciones públicas shinapaka hasta manllanayta hasta maskan puestota pero ña salud panaypika voypi chingarishan umayqa nombras churaballa nishpalla kiranmi chaypi kiran chayka manishpaka llaktakunapi chay hampikunapash shinchiyana runa tantanakuykunapash runa hampitaka allikachina hatun yachina shinchi yachina ririta charina ñakutin chay política nishkapi chayta apak taytakunapash mamakunapash ñakutin yaykuna chay ñukanchik imanishpaka chay apak ukukunaman nachu chay apana ukukunaman nishun ministeriokunaman kay hampina wasi pushana ukukunaman shinashpallamari usharinka ñakutin ñukanchik wawakunamanpish ñakutin yachachina urmanchik nachu imamanta ñukanchik yachana wasiman rishpaka kunkanchik mari ñukanchik runa kawsaytaka nachu ñukanchik runa shimita rimanatapish kunkanakujunchik hampitaka sakishunmari nachu chaytaka mana yuyanchik doctor milagro tigramushka nachu chay tukuy científico hawa yachachikpi ñakutin paysh ñakutin ñukapish runa marikani yuyashpa paysh runa hampi uta ñakutin allikachishpa rimankapa ñakutin tigramushka na tukuylla chishna tigrayta kawshanchika tukuy shuk mashiyukunata chinkarinmari chashna yachana wasikunata yaykushpaka Así la doctora que te confirmation con la
kunga shakiri ma Masiku sinapas kinga ñukanchik runa kawsay hambikunata shinallata ñakuti karullaytamanta hambina yachaykunatapas chaskipashkanki imatata riksichi ushapanki ñukanchik rikun masikunama imalayata llank'ashpamupashkanki ishkanti yachaykunawan. Bueno, shuyachapimi hasta sharinishpa puririn, pero imasha ratuta parnapakanchik tukuy ñukanchik nanaykuna hapipika hamillakachun samachichun nanaytachuchichun hambirinapa munanchik nachu chay kashkamantami kay tiempopi trabajashpa rikumupika rikushkanchik tanto hospitalkupi como consultoriopi parlanchik ñukanchik mamawkuna abuelakunachik hambikunata churapipas hospitalmi nachu hambirishpakami chay kashkamantami tukuy mayachikkunataka ñukanchik kawsay como médicopi kari aplicashpa yachakushpa sumapi kan nachu porque si shuyachaymancha kawsashpa kanchika cierto imaypipas apoyta desgraciakusharingachu imayjin imapushtamanchik yuyawanchami kawsaringa y ñuka yachayllami importante kan ñuka yachayllami ali kan nishpanga chikashkamanta vichariringa nachu ni shuk lado nenga shuk llakaylla ali kan shuk lado pashkaylla ali kan kanchu nachu nanaykunapika shuk no se chepe mira chita ocean no chepe tormete manda nacho en Ecuador no hay tápica 15 sistema de medicina nishpa fianchi nacho manishpa ka kay gobierno huyashka sistema nacho kay sistema hospital con sistema convencional nishpa castellano de Baruma Yakutin sistema de medicina ancestral tradicional nishka nacho imancha runa kuna hambi kay hambi mana shukcha kanga nacho shikan llaqtakuna markakuna shukta también shuk yachaykuna yangacho imagina kay Ecuador mama llaqtapika 15 sistema nishkakuna tiyan nacho hambipika kay convencional nishka kay hospitalkuna manda hambi shinallata runakunapa hambi nacho ancestral tradicional nishka shinallata ñakutin kay sistema alternativo complementario nishka kay kimsandi sistema kuna mari kay Ecuador mama llaqtapika sistema nacional de salud nishka kan chay mandami kay Ecuador pika tukuylla kay hambikunatami rikuna urmanchik nacho kay interculturalidad nishka Uyapashkanchik masiku kay ley orgánica de salud pública ka ali yachaykunama ña pactarishpasamukushka kay reforma nishpapas riksipanchik mishusimimpika kay reformakunapika ima yuyaykunata tikrarishpasamuku kay reforma nishkakunapaka tandanakuykunatami rurashkanchik nachu kay runa tandanakuykunawan mishu tandanakuykunawan yanakunapa tandanakuykunawan kay montubiykunapa tandanakuykunawan kay hambikunata rikunami kanchik imatata arinishun imatata ashtawan mirachishun nishpa nachu mirachinapachaka rikurikunmi kay pluralidad nishka hawa nachu imashinanikurkani kay sistema de medicina kunata ña kay código orgánico ukupipash ña rikuchun riksichun ña kay ukumantapash ñakutin shuk kamachi shina kaypash tiajuchun munachik nachu shinapash pandarikuna tiyan imanishpaka medicina ancestral ukupillata o mana kashpaka medicina alternativa ukupillata runakunapa hambita shuran nachu chayka shukpilla rikurin alternativo hambipash ñakutin kay ñukanchik runakunapa hambipash kaytaka aliguta churapay nishkanchik nachu ñukanchik salud intercultural ukumanta alternativo kan shuk ancestral hambiqa shukmi kan nishpa shinapash ari ningachimacha ñukanchik kayna chayta rikupay nishkanchik nachu shinallata kay articulación nishkakunayman tiyakshnaka kay hambikuna rikurina hawa rimarina hawaka chaykunapipash runakunapa hambitapash kikinkuna imashina uchilla hambi wasimanta hatun allipacha hambi wasiwanpash kikinkunaka tinkirishka kankichik shinallata
runakunapa hampiwanpas kay alternativo hampikunawanpas kachunmunanchik nispa ñukanchikka churashkanchik nachu. Kunan punchakunapi kay rimarikuna tiyanmi nachu Santiagokupi chay hawa rimarina kunkapak. Ñukanchikmanta chaytami ninakushkanchik. Shinapas mashikuna ashtawa kay yachaykunamanta shinchiyachinkapak yuyaykunata riqsinkapak kay anti punchakunapi ashtawa kay salud pública manda rikuq mashita tapuchishpapas karipanchik. Yupaychanchik mashikuna shinapas puchukaykuta hapipashunchik ñanpapas apapankichik. Kaywan tukuchishpa kapanchik mashikuna ña kutin shuk punchakunapi tuparishpa kanakupashunchik kay tullpa rikuri ukukuna.